Kajing beteng jong ki kenhon ki long kemi lengba ki self help group hak jela la nang la ban sakhi ek jengla ban wanra ye kajing ye terli badru lengba ki ki self help group la nang la ban wanra ye roi ka par sa kathan da kajing ye terli jong ki self help group hak senong pasar khama Haribah district ki bahap hapo ka Natalong village organization hak sin sejan jong teo baladam kata hak arab sautri ku jemang arjar arabsan UMLA bolong hak ju por MDC ke Jirang constituency ubak sustenance sotun ulawan poi kum kongsan ban pli office rekam jong ke village organization hak jing dan lang jong ginong ilam senong bat kiwe ki nong sha khot sngobha ki balawan poi hek singi kumban syukdo khendiat balaseng ya ke village organization hak jing ya tiri lang jong ki khat phara teli ki SSG bat nak jing ya gisnem jong jing trikam lan nang la ban pentelun ye ki kam hak jing lam jong kong Ravia Armarak kum ke presiden ban ke kong Redia Sengkli kum ke secretary kablalong ru hak jing kersan lang jong barok gid khot ka VO bat gid khot na ki SSG beper ki bahap hapo ke nek VO bat ke jing yo ye ke office trikam kalalong ke jing kerku ke bakrau ye barok gid khot jong ke VO bat kum juru ki SSG lati ye office trikam jong ka Natalong VO hak jing lut ke besau laktam na ke skim shis pasingi lane ka MGNREGS ingin sebut ruya ka toilet ka kum ka memorandum ka ba mapi pila de mentahi sisunan ingin khap no irban hum kadak ba lapli ka ne ka office jong ka Natalong village organization banang tiro banang Kasih ka kamera de tadi di kamera pan de apa spesial pas de sedih nasional ini di awards banyak na post na po district na atlet ya jadi kini baru pe kini di bani lesim bentaha po blog tadi ka mela blog nama ayu tu bang baik dia education kamtam hakene gesni ka pekerpang ngejengki gesni ke ba magi iyo ban play yakini ke office ke berjemai ke beli syukur ya ke jeng aila ke jeng play ke jeng kot ke jeng play ya na ban play yakini ke office akaba pilayo banchna lingba ke jeng ide lingba ke jeng stupu jumur lang batisno akaba lala petri kam lingba ke MGNRGA banyak skemba teknik office trika ke jeng play kanong ke office kepala ayaka jikshakri na kabenta ka bio kejolfi berkunjung na kabenta ki SSG sebaro ki baham po jom kedeka Natalong village organization rajin kentu berkajing ansim jom kesorka agawide berka jing form yaki groups lane kita ki SSG ki bio agaba nakale kasoka honorable chief minister Sir Conrad K. Sarma nakapor jubanjur syagi long kebe bagian mi syekmat aki babun kibenta bangile i ba kapor sawai trekam ka news nam
Aka Sokar Kepala Ahmad dari National People's Party, Honorable Chief Minister Jengi Ansim ya baru balai kejing ketu kejing kepat ya ka office jong ki blok ki beper lingwa ke NRLM na kamta uno ba ken aya ka la talenti na kamta ki longmi ba ken form ki groups ki beper but hakini ki serve group kidai ki longmi ki jongi ki bedan bentah kini ki serve group ki beper but ka kerten jong kane ka bio village organization kadai na tolong supang berkat bahan kano tiap gini long kebay de chini ngam julu mo perbupu ini kerten ni ngadai kerten kalau sud la syarha lang ngam julu bapi bupu ini kerten la terlong sendal kau umlan ominga umpaliu betul ga latei la benar la musir la betul chinong itu rung itu umlan terlong latei wanga kerter yaga lemba ganiga chinong lagi poin ini gua mencai ter sini syuakri terkadang lagi piro ada yang tolong ngaji bagai melong ini tolong latei heka poin ada gua mencai sini syuakri piro lemba ini server group ibu per ibu don lagi kena tolong server group pintristong pilih bantukiu bantunroy ya kaneka village organization jadi kuno terkadang tolong ngiskam bagi umpoliu kimi dan penura ya guntoy jingotoy ya kisah group ya fair ya kelong kami ya fair kepada bawa sino macam dan kalian jongi kesino ni wanra ya jikuku kerdo ya pi hakari kesengi kebasa jikno hak papi bio dan pli ya office trekam jongi ai pakai office trekam jongi kan long shisha office trekam bagi kimi inti kum na kalian jongi sino kimi inti ba kimi meeting ya fair ndai mushuk long hajin lewa hay lo bi hay lo ge mo nama ba apa shlong ji oi ga office kata ka federation badan dena mata oi ga office juga village organization badan hangni mata ikwi inti bagi server group kin belum ya ka jitri kam na jubi hagi office ta jubi nang tas koi pate ko ba na liang chi ga shno kwa hi bangun ra ya chi ye be ya rinti po shno thao ba khamtam hagi ni gi self group pada bawa sinong dan mereka tahu lain sinong impami ya ka report rekam annual report jok ini ki VO mana kiwe lo dan kiwe nanti bahkan namun tu cing rekam tu pi kalau accountable kabala dan wanra ya jisinya jikin jingya ini membiang mendai wanra ya jik pagi pula dokter cuma panah dia ayo hantai mah dia kendali di services kita teman nah ya hero apa dia ihapdan kejimi dan kejimi kan datang ladah pi kena terus berok pi entrela wah ladah ini dah ibalam sudah smart shisha kalau cukup tu ihapun berpilih di program dipun hati cing pun ijam ilani mak berlang meeting mak pada syamalan nama kejubong dan dalam office regama dipun senten kayak tu lang bagi wiki meeting dan syam bagi mak badalang dia kejubong dalam office kalau ya nak shisha ki berok tanpa baru hipi kita bersama lakran ki baima bagi kita yang dia bahasa Al-Quran dan syajah media. Ini kan bi kata ni hak terkejut kemotif kan yang kata ketop bagi berkiu yang tadi berkiu yang kain kesam berkiu yang kain kesam berkiu yang kesyam. Maka ada thai macam. Ngai bagi SSG kabaran syam ngajang ketip tan halu kata mentolak sang-sang dalam syaitan ada ini kata jika mereka melang kecapi tang haladi Henry dan bertahan pada tiada departemen kejongi. Ngai iban kalian juga NRLM tanaki SSG lakukan kini community gender health activist matharai dia. Kita kini CGH ini kan. Kila entry kam shisha dapat berni berseru benda. Ai kejung boleh pergi SSG members kejungan dan langsung pergi berni ke departemen kejongi asal air ship pun kan. Ni juga tu eki habun buat di program satu kuat COVID dan juga TV campaign dan juga LCD untuk keluar yang anon kuat bayarap ini. Barang semua bang mission dan tadi asal bayarap. Hakino
Kujimat kam na iba mentan Allah ang kanya tubi shikiro ban ha shikiro ban isno try ala kedan bagi ban isno shisha ba hatini kisna mangalawan kene keladon jikio naman mamin syaidan tang iya syai melawan try kan kata try batang iladon tikti mana bagi ICDS na bagi NRL lagi CGHA bagi dan haman lagi shinam isno kalau kecil harap shisha kubai shibo nya pi baro kecil try kam na kecil kecil keluar jam pihak kan kuat bagi dan kami pi Kebatang sama kalau bahagia dikasih gilio lino yang ke office BO kejongi yang ke office BO kejongi haba baru sikata ngimdan ke office rekam ke babian isu simuai nanta ngisong ha kiwe ki hall ki committee hall no akabangimdan yang ke office rekam ke babian Henry hakane kasni nilayo ya ke office rekam kababian punta hakane gapar nasnew ya ke benpau ya ke jingsnamu ke baklau ya ki SXG di jongi badele ma ke jindon ke jongpi hakabangiyo ya ke bakong kane kasni londa pipimdan komod bakane ke biro rukanamdan ke office rukanamdan punta nasnew benpau ya ke jingsnamu ke jing ai kuble ya pi Iwe bahano di SSG memang kibalasin kaya balwan hagani kasni kabalong kasni kabakhaw dele pa kachinge simpia bat kachinge dolam hakabangila abat pendap ya kani ka program hagani kasni ningay bagi program tinya syakman hagani kasni Admission open Kapetar Kema Model Degree College Ribhoi District ka khot admission na kabenta ka BA first semester kalat bahajan na kabenta ki samla pule na kabenta ki jingtip ki babanya phun hau number praiwe laiwe pranot sanar khandai not lani pra line yo not prasan riu khandai san kine ki kor komputer ki ba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera ka ba shispa iwe refurbished laptop but desktop phun hau number Praiwe lai arnot sau pra san sau lani pra lai nyo ar nyo sau ar riu nyo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyo lai we khandai riu iwe ar nyo lai